Soko TV, uboroso bw'umugusi. Bia kigimo mwanchi umurigeria bwigetaseni genso kona gosemera gwitu na kwabere kugotwara uburigeria burubi yakigima nabo igokwego kiria emerubirio a imigetaseni gensoko nebiro binde nende tugokwarigania asemesa ya mangana maya tukumanye na ria bereka okorekana kura chingongo chonsi inyechense nchenkoro kwa Kerubo Frida na nchenkoro kwa Clinton Ondigi togosabiru karansoike obene ntukurubono wika omwerio. Chinyomba cy'uburaro cy'esukuru ya sekondari y'Abanyaruka ya Masosa nigo cyabwata umuriro hasi kigia cyake umuriro gitaramanyikana wikira boniga. We arrested the clerk of the Nyamira County Assembly. Omoclerk w'ebunge county ya Nyamira dio kyonyario bikiro byara n'ikyombe yo kurwa nibo kurumikya EACC hasakagire kubwatiraniwa no bokurume bw'echi milioni 30. Karatu abasomiri bono abawisanza nyomba akolega sekara America. Awego mugabana we county Nyamira hosabira basaye weso na ni asokoriye kigasi ya semitandao herio kwegendereria. Karibu sana mwanchi umuriria tusanga sobwamo gochaka bono igago ikomo elio. Umuriro mutindi mono ni gobwate nyomba y'uburaro y'abana Banyaruka. Seskuru ya sekondari ya Masosa hiyo kutoka sewadi ya Nyamaiya ebunge ya West Mugrange county Nyamira abwase nibo yekerengo gitamanyikani yaba gekoya. Nyombe yo here y'uburaro nigo here usekwe Abanyaruka ememo na niko bone bintu byonsi byabwata umuriro na koya hasabana inchi bayanekya okubwaterana nabo bisabe serikali kurwa county Nyamira bakwenekya kurimi umuriro yo. Niko bisi umubunge West Mugrango Steven Mogaka yabwatukira bokonyi bw'ebintu by'uburaro heri gokonya aborokiwa kwiranirira emirobiri yabo ya masomo unagotumanya umurikito Steven Nyarikiembunde. Umuriro munene nigo sambire skuru ya AIC Masosa Secondary ase wodi ya Nyamaiya bunge ya West Mugrango ya Nyamira ase bintu abyaya guchakira chisanduku cyaborokiwa ebitabu ebitanda nabo igo chimatres kati ebintu binde byarengedo mumeho mu basorero Balitanga kuchofre yondieki seitonganga kana Masosa etware dio tukurwale antomanya korraba bana bagukura twaminyokani twata koringi kyabera sengenje mironege ndrete ninga sikuru twaja korrosa bana bande mbale babwatira niwe usembayo ekale twatana twanya romororo monke twata makuriyenjera yo kunulimia twanyora bana barumberwa bana besikuru bacha bale tachindo twacha ko siara manchichi amabati goro nande ko simuruntrani mana wikarabono yara kini ko terkana nestima na endo na machikore bira domu yenere konjeste genjera getu yachi kumanyikana yachi kubuna mbuto ko yalenge na yachi kurega sengo ngomono lakini ndasema mabira nyasa yaba mugaso twachire twakonyira umuriro twanulimiri ekere fire rescue bachiboja umuriro okeire none bachiboja mbacha lakini ndende konyora twalimiri umuriro oria konyora twanyurusirio nandi konyora mwana nte yumia mbaro bali banyora sengenje okudini koria baba ni conscious barusi kwa bairu nyasange dispensary ngate kwa bara mariogo ndinde bairane mbaumi etimono iko so fata ndamso tuna mwana nte yumia naende community yale sekondi buya twachire twalimiri umuriro abana baitu banyorire ekeboge kenene egento kende onyancha mbia mono aso koigwa witeye kwanyara kumnyoka gochegere tukwana abantu baitu bakore gento baigwe korengana birori abarenge no borobone nigo bereira sarenene yanyoru gwechiase skuru eyubene mega yokorario kichinsa cha mubaso ase baswa gwike compound ya skuru na gotema kurimio murero yuo asino nigo igari yokurimio murero ye county ya Nyamira yekirano na kurimia umurero yuo mwaka mbita ko kwa igashirete omwana nere
Kuru ya sara yanyorine abana abangi bone bakwa kintu bakorare abana abangi matress ya yire gaiga and bone bakwa none ni bakobera mbara babwa tebitabu na mokolire liga na mwasa wa maiga na lechi anga jiriba bwa bari gutumia bono nchiyo mfaiti kenge ndeki yaje sedomwe so far timati usabana bara chote baende kabachiko koyebi na ende bono rochi isanate expense kere domwe buna ya yire ga trio tumike ya yaera niga bikoreka mneiga bigosamba skuru byamentekanire igoro kubwatekana negekorwa kya bwango igase skuru ya utumishi ekyo giita borokiwa 15 nomo asebo igo bwango igase county ya Kisii skuru ya bamure asemeta boigo yabekwa asumurero Njira y'ubuiranira bwa bwango bisi omujumbo West Mogrango Mosque Steven Mogaka ige maragoba ya rero ya ire bitanda chimatres nabo igo ebintu ao byokorara eriyo gosira boroki wabo banyora sara enene ase mambya ya rero o mwanchu murigere kero korigeri mega yane yu ikabone iga omurro nyara ko bagukurimigwa ase ebikore byagendere ko babikomentekana anene mono ase ogosambwa wechi skuru ao ase enseito ya Kenya siko ikabone ga report to batenga ntro manyangi kirira omurero yiga goswa ase skuru yiga korwase skuru ya secondary ya Masosa yegotoka ase ebunge ya West Mogrango ime county ya Nyamira gingo reporter ya Nsoko TV bietera Nyarike Steven Embunde Tuguska posio mwanchumo rigereria mojumbe wense moye bunge ya Kitutu Chache South Mheshimiwa Anthony Kibagendi kagokwa na sumo igabo matanga yoko mwene Vestas Nyangwara uyori mumurumu abo Dennis Nyangwara mo manager bwe bunge yo oyo oene kiwase ensemo ya Jokvilla nigaruro ko boli gochase abaibori aborokia nabo igo kwene kyango korabali ebikaro na aboroki wo kwene kyango manyabara yabagwetera herigo kyani bikore byabere bikwene kiwa bigosambo gwechi skuru Kaukwa na boigo asumo yugoyo yo koligia ekirogo kyobo MCA Josephat Sungura niga mochiro boraiwe ward ya Kitutu Central asogo taikirania obokoreri borubia ochia ase abananchi na kubolia abarai ko bategerera abananchi ili kumanya ayabaganiti omulikito Deborah Kirubo Mwenesi noroboterwe Omujumbe bwe bunge ya Kitutu Chache South Omosike Anthony Kibagendi nigaruro kobolia gochia saba orokia amo na baiboli kwene kya bunanko baikabarange aborokigwa na komanya ayabaganitie na ayabagwetera iligotange bikole byabere bikwene kigwa samatuka bwango igabye skuru gosambwa. We have challenges with mental health of our young people and we are asking parents, we are asking the church, we are asking teachers, let us work together to ensure abana baito akiba atwalire discipline mbasamba chiskuru onyo wale basambira abamu abo Kango kwana samatanga ya moyo ko mwene Festus Nyangwara oyole mumuromu abo Dennis Nyangwara omumanager bwe bunge ya Kitutu Chache South oyoene kiwa sensemo ya Jokvilla wadi ya Kitutu Central Kibagendi niga keira abananchi mbuya mono asoko mosira asobokoreri bwaye na olieira yogo chikogenderera kubakorera emirimo mbuya mono for the support you have given me as your member of parliament. Each time an opinion poll is done here in Kitutu, I rank very highly. And this is because Keremogwa Keruchisimi munasema mjumbe wetu anafanya kazi. Chinga kechi boigo niga mochiria bamereri baya soko ene kia siasa chitari chobone goroyo bokoreri baya asa egereire na gote abuna ere niga tumekire chibesa cheke gancha gia CDF asenchere erengia ikyo gia konyire amagenderero ao kororekana. Lakini wakati sipo huwa anasema ati pesa ya CDF imeibiwa. Wewe kama ungekuwa unajua uongozi vizuri na ungekuwa unataka hii kiti kwa ukweli, ungeenda uangalie kitu inaitwa Auditor General's Report. Kitutu Chache South hata shilingi moja haijapotea. Mkitaka hii kiti mfanye kwa heshima, mtaipata kwa heshima, sababu mimi ninajua Ruto hawezi kukubali nitoe hata shilingi moja, atanifunga.
Asensemo yayo yokoliga ekerogo ky'obwa MCA ward ya Kitutu Central sobochori bole bosio Josephat Sungura nigamochiri omu MCA Duke Nyarango asogotaikeraneri obokoreri obuya na kubaikanga abananchi asalire irago cha koronge yega siase ward eyo chinga kyairire oborai okebe mwana soto alipaga lakini ante ngende to kurusia 2027 kwa sababu kuna mwaro umaena na ndio mheshimiwa lerato ka for the first time Uma etekero kyo kwa MCA abunote tukuria kakiti kaba sana intuyo tutogo kinabone gato gwikero geke egatumanya what is administration egarake bikrito so chigoro kwanyaranga ki na itu tuazuke county government of kids needs people who are intelligent sharp and sharp minded to make sure into kuskabirusi 2027 we don't want ndolo tuosekana itose around ye ontekwesi ore tutamo inkaguchi ejo atatabanye kumaye koliboteri getaseni gensoko elietari anende bora mwenesi Umugabana wa kaunti ya Nyamira Amos Nyaribo litkulia lero nigaruka kubule guchesa abasaye abo babikirwe gutwa lero maiga yo konyora maigilio yo gutumiki bw'emitandao umurobere yo gusiro na serikali ye county kwene kyangu yasoke bale na kuligia amabaga y'ikigasi asemitandao Mugabana Nyaribo nigo bono ayenekire buna umurobere yo busansi oburayibwaye nigo arache kwene kya umurobere yo wechore kwene kiwa asechi sub county chonsi himeye county ya Nyamira eliko konya abasaye wekine unagotumanyo mulikito Frida Kerubo Abunenchereye moyo gusira abasaye kwegendereria nigo mugabana wa county ya Nyamira Amos Nyaribo aikira nasomo yigabo kubekira aboroki gutwa maiga yo konyora maigilio yo butumiki bw'echinjira chekerero gwekinia asomo yigo yo Nyaribo nagokera gwikirania omoroberio yo Lero munatwacha otobwate graduates about 57 of them Watatomba ikirana lakini they are supposed to be 60. Na sete timne manifesto na rigete na jitenga teba ni seta digital education na rei na setega Kagukwana omo MCA we ward yeligoma nyambega gisesa ningaru kubolia buno moroberio yo oikibwe asechi sub county chonsi engana ya gwokoboka no mugabana oyoerera emeroberio yo kuyekerania Let's tunomba kitu moja on behalf of other sub counties. I know this event takes place here in Nyamira County headquarters. There are students here from as far as SCC ward. Kuna mwenye anatoka Kemera na mali kwingine. Tuomba tu kwenda next financial year if this program can go to every sub county. Mwate mipango yoko yira kila sub county first before we go to the ward level. Igo abando twa graduate ribono basomera manage computer basomera bintu bakora design nane kalenda nabakora iseria chikadi nabakora iseria wedding cards nabakora iseria. You don't have to go to Nairobi or anywhere. Asensemo ya borokiwa ni gobairaniria mbia mono chinga kibaine kya konyora maigelio asebanyorire obumanyi obura bakonye amatukabosyo. We want to thank His Excellency the Governor Amos Nyaribo for this program. Kwa mashinani pata watu wengine pia there is need. So this program yenye tumefanya digital skills for me naweza sema like it's an opportunity. Tumejua mambo ya graphic design kama mimi ni designer, napenda mambo ya transcription. I had some issue but venye nimesoma hapa saa hii hakuna kitu yenye siwezi transcript. So we are going to use this program, hii skills yenye tumepata kuenda ku create opportunities huko nyumbani na maybe itakuwa ni source of income pia. Ekerenge kenene ky'omoroberio yo no gukora omuchando bukuburwa kwemeremo na kuigora amabaga ase chinse cheisiko. Ndaka na to anserte gente kengerina mumbo chigasire chinyenge. There is a lot of jobs abroad and their population is aging. So once we have trained these people here, karatu abasomiri bono na bawisanga nyumba akolega sekara America akolega sekara Britain tai last month America mo akolega sekara America na bo korakoruga ayeje kiaso ya account ya straight away igona kiki to aba training
Twaleveti tokore to reduce unemployment. Boigo nyaribona enekia kubwaterana n'ekibengi kubwataka enibo yeri kabeso kubachi laptop ilio ogokora emirimo ekerekyo na enekia kubeka egetaseni kya maigelio ilio kumurikira obokoreri bwabo. Epapo siene yeko siene rina abayuti abangi ba college ose chi university ose school loko jabari stranded batabwati ngento bakora. Ojimotoa does a system to partner with any bank to have a laptop as a deni. Now, colleague Zimati Yevere, and your answer, Wakane Ron, I don't need say you, Najetu to me, Kwaba Twande, but very deserving. So these people to join an academy, so that we can monitor their progress and we can also be picking their requirements. We give them support until they start on their own. Nyambega na enekia okubwatirana okuya ase aba MCA no mugabana wikirania amagendero eliokoenekia obokoreri obuya emeye county ya Nyamira. On behalf ya MCS wa Nyamira County Assembly, we've had a very good working relationship. Zile project tulisema zikuwe procured. Tunaona kazi imeanza na inaendelea. Na tunaimisha like our contractors wakuja on site wamalize kazi. Kwa sababu hakuna haja ya kuchukua kazi yenye utamaliza. Pia niseme your excellence, unajua watu wamekuwa wakisema vitu, but I'm very happy. Hii building ya county headquarters yenye iko karibu kuisha. Na erendo cho so obisigali na ndu twacho twaka no bwa to bisio mo governor Nyamira County. Kerubo Frida, Ensoko TV. Tuskabo sio mwancho morigeria hokobori waniko kwarurwe oche asabanta bamenyete no barema kwenekia ngwesoke bare hasebirgo abyage siasa sobochori bore bosio okuno kubori kwarurwe no monogeri bwe serikali oyo manyikane buna Isaac Mwaura. Kausanga n'abantu bamenyete no barema ase skuru ya Kenya Institute of Special Education asomochio Kasarani nigabori babagwesoke elikuligia ebirugo ahubuna gutumanya umulikito Linet Nyambare. The inclusion of persons with disabilities in governance should not be viewed as a matter of charity or goodwill. It is a constitutional right. It is a matter of justice and equal citizenship. Most importantly, it is essential for strengthening democratic legitimacy and ensuring that public institutions reflect the diversity of the people they serve. Omonogeri bwe serikali Isaac Mwaura usegetire abantu bamenyete no borema gwesokia asobonge na kurwanirira ebirogo ao byage siasa ase obochori bore bosio gukwana kurwa ase skuru ya Kenya Institute of Special Education. Mwaura nigatebire ense ya Kenya yairire ebitambukiro gwikiranira ichiko ryokubwaterania abamenyete no borema ase chisekta ao aseboigo atebire kiama kia UDA nigo kia bachorire ase ebirogo ao. Kenya has made significant progress in advancing the rights of persons with disabilities. The Constitution of Kenya 2010 provides one of the strongest legal foundations for equality, dignity, inclusion, and non-discrimination. Article 54 affirms the right of persons with disabilities to reasonable access, communication, education, and participation in political and public life. And it's only UDA, the United Democratic Alliance, I'm a founder member, that has attempted to do a proper nationwide grassroots elections, potentially having 580,000 officials. Yeah, if each one of them mobilized 20 people, you win the presidential election. Mwaura oenekeire abantabu bamenyete no barema buna cha agenda chabo chonsi nigo chigo cha kumurekero bwikiranu ne serikali. The government remains committed to promoting disability inclusion across all sectors of national life. We recognize that inclusion cannot be achieved through legislation alone. It requires deliberate action, institutional reforms, accessible systems, adequate resources,
and sustained engagement with persons with disabilities. And I say that I'm extremely encouraged that we are gathered here today to start defining the course and the agenda for the next general election 2027, so that we do an audit, see what we've been able to do, but also what are we asking that we need and what are our demands, so that also our votes and our voices can count. Nonya nabo Mwaura wanjiranire nonya yonsi gagokorekana abantu abo bamenyete no borema nigo bagwetera emechando emenge. Despite progress made, we must acknowledge that many persons with disabilities continue to face significant challenges in exercising their democratic rights. Physical inaccessibility, communication barriers, limited access to civic information, social stigma, and inadequate representation continue to restrict participation in political processes. These challenges not only affect individuals, but also weaken the quality of democracy by excluding valuable voices and perspectives from national discourse. Ngoripoteria Ensoko TV kurwa ase kaunti ya Nairobi eritariane Linet Nyambane. Wanche murigeria kurwa sorboti rwa Linet Nyambane na tugwikira omweri obukumurikira mangana maya aso tukobwerero. Bimano hase ogosanga na intwe na boigo hebarongo ya Frida Kirumbi amana soko mbwati syakwene kyayiga kurendo mwancho murigeria abuno mwerio bwa mangana maya kurwa ensoko chinsa isa tukurende nsemo ya kabere ngochera segeka gitari gitamba senda chigutwara egikaro ase nkwana abena ase turache gosanga no mogenito oikiranire ase studio umweshimiwa Josephat Sagero oyo ore omukomishona ase ekiombekeri kya Nairobi River Commission ngorengi no kimanyete kyaberge gutware merobero yo gotinya chindoche ase omocho Nairobi na kwene kyabuna obachanu kwene kiwabore anemono ase enseme yo tuchiko sanga mange kumanya hayo akobwatekana merimo yae na boigo tukumbonekera siasa chorogongo rwagusie chigendote kwene kiwa na kero ense ya Kenya no rongo rwagusi rogandete kwiroberia bosi bobochori obone no mwaka bwechirubere 25 nebera sengencho na neganga yokoria ekergo kyobo jumbe asense moye bunge ya South Mugirango mwancho murigeria honye kura tware kerengerio yo comment rabo seri borio ase omogerito ase studio na bogo sangana into wetera ase mitando itekerero Facebook na YouTube na Ensoko TV na bige namba ito yesimi herinde ase kagetari getambe togoso ase nkwana no mogenito anyara ko bakago sanga naye chenkuru kwa Clinton Ndigi na chenkuru kwa Kerubo Frida na bali batu bwatese soko ene kyabuna chibicha niliogira gwikira sora senchira yabene ni toko bairane liambia mono toskale morobili ngo chara sege kekerwasio Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria bokwenyoria ogokwa gose okubonchuria bono nabo konyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyake busani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788 666662 onye kubwatari iborio obosemia gusekero kendi gyonsiguro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose turikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucho munene o Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'umugusi.
shauri zangwe ngaro moijana umotu batera mabwari Muligari bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kila ritu kulie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikense yamo ya tuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubwo yandaje tasekerugo orambulete mirundo kunya gusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omoto yakabwatwa Bakalia omoto yakabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa ubugima n'urugendo rubwatamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga nabayaeteire nabakuyaetera Nchekera na iboletwe unango tebiwa na ibolu tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chirike miaka sta ngachaka gotiferpo ngoira samago wani kamenya gutokanga na twali roba wana wacha gitego aya nime yo muroberio bo mwenori kira litukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono Buya kegema inde aso twanchira kobali yogiritanga ni kwegure nyomba mwago emambie Nsoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango Diana Ndem togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba gotebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana gose kerese serikali gose kubwatira rese serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagarira Nsoko TV twachire guturigisa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse na kubeke TV yawo kwene kingangwe somye uregekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboigabange nabanyika irigo kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi kera lituko ri aramisi chinsa ibere igoro imeye TV yawo na mbe Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Nsoko TV oboroso bomugusi Yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko Yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengia yagire ngumanga bunalero Nsoko eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi onye kubwata libolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu ya Nsoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email
ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka Samagacho Hazina Towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umuguse. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umuguse. Mwanchomo rigreria Ensoko TV, karibu sana ase ensemeiga yenkwane ya beno botko bwarera so botko be Jumataniga turachigo sanga nere mheshimiwa Josephat Sagero oyo hokoria ekergo kyobo jumba sensemo ye bunge ya South Mugirango asobotko bwarera to kwandra emeroberio hegendete kwiroberia ya gisiasa kerenzi ya Kenya no rongorwa gusi rogente kweriga ne bosio bachori obonene omwako gocha tunyarko batugo sanga mange buna nachika okomanya andake honde bwensi ora tware ekerengerio na bwigori borio na bogosanga na intwe enamba itwe siminigere 0788 maragatano mweri obeke isato na bega sema mitandao ya kerero Facebook na YouTube no tore una Ensoko TV wasase mitandao yane una Clinton Ondigigo na sentune ntangani maganita ko krana se studio nganchira mweri bagara go sogeria erinda ko manyinga kibwa gorobire tutaraso ase enkwana yaito obotko bware mheshimiwa karibu sana mbuya mona sokwira chinga kichago na boko mukwani murigereria no mbuya mono Clinton andigangere nyasanga mbuya mono twekireli tukeli kitalikie kinense anengere nyasanga mbuya mono na ko bolia abantu baminto bonse abagusi asichense mwenye chense because ni maetenga Ensoko yego tegero chense mwenye chense bakwani na nembatakirama ya na ndeti gancha gotebanga Ensoko TV asama tukamake mwabira sembeo mwarekane ko banga nabande ne TV station abantu banjire mono anenko batakirama ya mugendre I think asa abagusi abange bali chense mwenye chense Ensoko neti bagotegera neti bagotaka konyaro umanyikuru nande mono ntaragendera umutenyo usita because narigireria aringa rontale 3 umutenyo usita tuli muyasende mono because mako minto gasirete shadraga bagasagero gasirete umutenyo usita tare 14 na my brother ule kombwa tero le ngomodisi era ule kuru kuchabana gasira tare 16 umutenyo usita umwako kubwati makonya tuigwire nyumba ya tare 1 agasira tare 14 so mutenyo stango twarora mangana mangi muna igoro ntwarenge kwa yonde kenyo getu pole asugusira kumungino nabona ande mono tigante bya bibuli bali basiri abana sutumisi pole ande tigangira negote abanga Ensoko TV gasimokora egasiengia mugendreigo abantu nabange bakubabwati pia mono samalida muna mwate bunji Josephat Abagasagero currently on the commissioner Nairobi Rivers Commission asetole tutaite ko chenchi kindoche cha Nairobi kindoche cha Nairobi chire isatu there is Nairobi Rivers there is Matare and there is Ngong kale karo Nairobi achagete bantu mbale kwa gacharuche nyora sike gusi bantu mbale kwa gacharuche bona bantu bagajire kindoche basali kindoche esiwe jino ekogenda ayara mando de gochenche na yo tunyire ni ase arenge biamono ande Clinton biamono aso karibisa se Ensoko TV biamono mweshi miwa tigato so asense megwa kwandira so gotigera se ensemega ya Nairobi River Commission yabereke gutwara mangana mange kurasa matukama yakuri na subara ibwa bono bwa Kenya kwanza nsumora ibwa omweshimiwa William Ruto yarokire kubeka chinguru kegima se ekyombeke ya Nairobi River Commission na gokia emerobireke bwente kwikirane sofa na kemerobiri yagendrete na ndase ogotinya chindo chejikwa kwandresa tonga yikeire graba by the way to wakoli 21 kilometers and asitu wabigete targetinga kurudandora baga tuike Colgan kuika tororo January tukole toronga tuikiro ikene kyogo chaka kworoke igenda banta bange batana kumanya maji taliro chegari 70% ne sewage abantu abange bagajiti nyomba chikogendaro chikwanda roche ekitwa chenjiri tuachake kwa gacha sewage both sides montara etembe so tadi abantu babwate nyomba asiange na roche babeka direct
yagenda sisi sewage so that tukilinia amache itu. We are doing a good job. Unda abuli abantu abangi n'abagusi ba minto bali mu bwateli baga talira se twakoli morege twakoli. Abantu abangi bakwana ibintu batakole tiki batamaite. Ande tigangira na president ngambe yomuno koba mo courageous because abantu twarusiro cyane abange barase chinsa mu cyaro cyari bagachete ande nge tukeni gata kwanyete nembura kere mbura yatwete 2023 abantu abange mbuleka bakanganya bunembura ande gara baroje abantu abange banganya bunembura abandi basireti ubugombo bwabo nande wisei pole pati abantu abange ba move nande abantu abange ba understanding ekero to kwanda kwa kisiwe chiria within the river ngoro bamyetange we will improve the land, we will improve imigondo yabo n'ekiyumba kikyao bagagito so igasine again that so far etuga kwandre andake mwakore 21 kilometers mbare babiri bagwesoke na kwimurungane bateringa ukurusi kwa bororo serikali terabeka melobero yoko ba alternative land usase nchira yoko ba notice banganya bande bako ba evicted forcefully una ikiombe kya Nairobi River Commission bali mukunganyi enga kimokwaneke nga moko banganyi koma ngo bamure alternative land osengo bamure alternative shelter idina baro bayiro biri asenga njo barura asekonye bari by the way bale roje balenge roje male maroje andonse uli mubwaro roje no uli mubugetu numbwale koyo mbwale kwa gacho so abantu abange they move from there egendo mune kyange komba ngabantu basukiwe abantu bae komba ntwe karanse na barabo we do public participation to agree na kiko bagacha tole chiro so ntwa na go force umuntu ko move we all agree no abantu bagete koti nimbalenge leaders bagikomba abantu umushimiwa kwembaka South Irete mbalenge abantu baroje ntuntu bwatu ko abantu bali roje ngo kamba to barabutu aborokia munage komba ntu aborokia asabakana ko be chiro yabende bakanyerete meeting sita bairane ase chiase to ko bagachira so ntu bwatu alternative to ko move umuntu ko moheresa to but yurioro otageti ko move we talk with sekara ngukwane nere na monde igwangire ko move asitwa gachiri woja woja nturanya muntu bwangire ko move by the way asiraje utwale mejana muja muna woja Westlands goja Kilimani roroga no abantu bagagite muna wojiroje kubwa abantu abataka bagagite gojidandora goji Korogocho gojira Kisama rogora no abantu bagagite muna paka no chikansa kine jiri jagagitanga na roje uno dura twala muchana no ndigira kini we I want again to take this opportunity by the way because nyaga the president nga abantu kolera bari yaho tenje tari kuranku mukondigeri igonta gete nchenji Nairobi ebe Nairobi irito atagete Nairobi yarenge nkoro nabwata ole munga ekara kolega asiaye nande asibichindo cheche aro si train chibe chingi majeta nkwara maji muna ira abantu last time so amaja alina senga jadari konyo ora saguchi ayali kipara so neruete na intuntuwele muna Nairobi rivers utotabwati uwobanga tuarosiri chindo checho tokonye the value of the properties in Nairobi ase kokora se engane yo tomanya ngokora se kyombe keno na Nairobi River Commission the goodwill the good leadership will political will na support asengencho omete amangana ga yo kubwatana nesi warejine chindoche nigago kata cross chi county nande ngaki support kura serikali county serikali nene kyombe kyanema and also the call oh yeah we work like a mad agents we work with NEMA we work with Ngao that's a provincial administration we work with the Ministry of Water we work with the Ministry of Environment we work with the Nairobi County by the way Sakaja ne role mutumono utaka go change Nairobi and we want to thank him no na atwete abantu kolega sina barabu nerengo cyaro we work with the president there is also very good will kwana ko bana siasa bakomra ngabinde ko korubiri Nairobi no you have never seen a press statement against even the MCS within Nairobi guto kolega sina barabu so we work with all ministries our main as Nairobi Rivers no we coordinate all ministries all mad agencies and we don't do anything with the public participation wakatoka na chiparasa tukakwana na abantu babole maswali tuiranira tuiwana as a problem mwere we'll sit down more than 4 times paka tuiwana yeah mbema nasoko tomanya kurete kabana tosoya se ogosoya totaraswa sorongo rwagusi na rora taka komanya bunaye umwishimiwa Sagero omugusi ngaki kwanya ole teri bagari yago okaenda kwa base part of the Nairobi River Commission
was it out of goodwill muraibu ense bose steps kicha abege tukwane ke una na engo solo be part of commissioning yangu ne kene ntaliko bisa tabwati obuwa the president ekaratu ange university there was 1987 abantu tu abeta admitted the university was double intake chiguru chia got the form 6 1986 95 so wekatu ajide university tukagenda semester yamo tukamana kwa national youth service tuwa maende ne president na lenge group ya SDA nere gali Christian Union so ngo tuange interdenominational prayers na masawa so tukamanyana nabo ekona ko le university nkalikubo dio ngakora embwe metinye tatu ngakora Machakos 6 months ngatumwele yo Marakwet Keio South umwe simweshimwa maremu Biwot ulenge very powerful that time so president ngoja ya Komoro that time mwale ngo businessman ala kole bintu bya na nje ngoja lengo bisiana ndende tekora Biwot litugwe ne yamade no ngoja Komoro osoja mwane nyombe yomodio ikaransoro kanya Biwot so no muntu amanyanira matuka mange ekero nabete miaka 10 kero na rueta America ndabwati mirimo Nairobi ga particularly during ngaki ya uhuru ekero eka 2020 akanga keresi mya ndeninde tumbwate sichukura twachakira chukura gago ekero twachakira chukura ko murale chukura ekero eka na taito tenekero ya South Mugirango akandide tuite nekero ya South Mugirango nimate nkoirano bo president ninje nkoemere emiremo from bwana na taito ko mu ambassador kona enkra assistant 1976 we ngitale tu amete in our primary school mugaga na ko Bruna Bwera alenge ambassador UN agaje school yetu ndekera satu wigete sati ngienda buse wigete jikavlings wigete bikorote byanga tena njega sine ngoroteki ndagete so it has been my hope that one day I can be ambassador so during the campaign 2021 mpaka 2022 the president kept on even calling me Balozi but it never happened just one night on a Saturday, I will remember at 10:15 bit inkonyo missed call from the president. Inkonyo missed call. Ngajikota makumaka ranja korek yaswa. At 11:15 akangaka. Chamaro wachapu tukulenda. Awante window chemire munente nende kwa gaiga. Mire mina nyete Millicent Mango koliki onyangire. Andagante binga tinde tukwana marieta kande yaba gusimwangire mirimo yane na yeto munyale bo ambassador kanga na ile Millicent yebwangire na yeto bwange gasi yane nabanya wate mirimo yane ego na ande na ale kwanga because me have been brought up yonkini ya serikali yonkini rema ya serikali bwange gasi ya president yabono no president yojata kwa mirimo so I just accepted and I'm not regretting na tageto ambassador and the next morning ngajikotaka ko korandike aseti ko tanga nyasai ga ko akeli atagete tarikili ko teki atutageta nyasai ga ko akeli aro jana iki ya so ko teki aso so na onanya yote mirimo ya nayo yes esa bari ngia sana bono tikatocho mheshimiwa nyar ko bako gotumanya no mwanchu murira nataka kumanya sengencho gwikabuna ka twari kwarigania nkwane ko bwarero twari kwarigania buna mheshimiwa nare neganga yokorie kergo kyo bojumbe ensemo ibunge ya South Mugirango ngore ngitura change kerengero kore nandi wa kwandrenga ekerengeri kigankari giachete kurenda semiro birietari konyara gotange kai gatia kuno muraibwense mukanyara ko bamugwikira no kuigwana kuiga tumanyango gaye kerengeri kigechete gigotaka kora ibunge ya South Mugirango nande sofanga yekire by this yasa na jagete kale debating club klasano ivere I've always loved politics and ande kama na konyale kana asetua mede kitale etuwa neighbors na mheshimiwa marehemu Michael wa malo kijana ababo masinde muliro so I used to admire mna bago address mekutano and our immediate neighbor was Wafula Wabuge who was a member of parliament of Kitale West that time now Kiminini so I've always admired politics ekero na alikuliga asibiwoti ale okora abantu bamwabo ngajankalire asi Eugene Wamalolo akora abantu bamwabo ngajankalire asi na apeto modio na neka umodisi kinse mojide chonse ngaicha nkaramuna Kennedy akora abantu bamwabo asi akatanga na kia abantu bakuliria abantu mero by the way biwoti gale kuwoki chi ministry yao energy
ogenda saba skari orongolentira abantu bamwabo ogenda local government olenta abantu bamwabo na injini maite mechanda abantu bagwate bugirango. By the way, from my village I was a first graduate kuliko, and I think nijo mutanga ni mudio kuliko bugirango south mugirango ngim. Ekero ngemanyire mono nya sasa village in south mugirango ni etago ni Nyangweta na Nyangweta second school na somete. So yendo kia nekene by the way elianda liane ndirina nakini nyore gasi nyore lieta ngoswera chiobisi nkonya abantu baminto nyore lieta ngoswera chiobisi ndona kia bane bakuliko na kabaskari bakuliko nyore lieta ndanyore chingurugete ndaire nyora abantu ngumbu abantu bale bamaita kibakwira abantu Germany abajume bale bamaita kibakwira abantu Italy abantu bamaita by them na bakalenji no bamaita chinjira bakwira abantu Australia. America is not now mna ya kabere kale, but bona abantu, if you go to Australia, half of the Kenyan population have a kalenjin. Chiga asichabu cha keirega. So like I keep on telling people we come to move. I think I'm different because my father moved me to Kitale when I was 4 years old. So to komenya ekenyoroliok usie ito ya keire male motayo. Ega asiana ne yaba gusi no kuliku bwali mo imboga letiki boyo. So I wanted to be muchumbo bogirango ndigelia abantu emeremo. I wanted to be muchumbo bogirango ndetera abantu estima. I wanted to be muchumbo bogirango negotiate. I think nimbuate courage because I think I was brought up abantu abange mbara babwata oboba. I think some of us who were brought up in a struggling family, we have courage without manners. I want to tell you that. Abantu abange it takes them long kuboli montegendo. Njenye oromondo bona ngamna kirinto na mongolo kirinto ni muna hasaiga ota gwanje tuwa timondo kwa busangoleke abuse. I don't think ndenge lintenga tanje muli tukulinde tanje muli tukulinde. So I think that's one thing yalenga sen ngate majikura 2010 in wata yata bantu bakubangaina. So that's why I've always thought nga Bugirango needs somebody who is courageous. Bugirango needs somebody Bugirango needs somebody who can walk to the Ministry of Lands. I think maybe we are the only people in South Bugirango in Kisii abantu baputopuka jitaidotit. Narada kubuli mheshimiwa in your capacity utarabo mujumbe in your capacity asingenjo now close to power. Stainero kwa vekile melodi ko pagine ya abantu ba yes. By the way, like within Porabu ejisa majina ja Bugirango with between 2006 and 2010 particularly my village konyaba alimu wa chaki ko retire. It happened that the PS education Professor Gode was my teacher and my friend. I kept on no yamaru. I remember over 65 people now by teach college now bane na baliget got their man. Even during Uru's time, despite that I had opposition from the minister who was, I don't want to name the minister, I was able to recover dio batatu in the courageous. Yeah. With influence yoko manyana no mokonyo bumure wense chinga kecho bose njenudi ni onyondigo. I can tell you njetini kuoba kwa sababu siende once. Even today as I'm talking to you, I will proudly tell you umwana rokola interview Nema Bugirango on graphic design. I was able to go back over CEO Komate, and there's something I use for the area one that I come from the remotest part of South Bugirango of Kisii, which is South Bugirango. Now I was a first graduate. Monanon Montana Kulikua, as a Mangana Nema in my village and in particular South Bugirango. Is that true? Yeah. Until I will consider this case. Chicken don't get into a volume. It's you can never manyomonene. But only to work courage. Only to work Lianda to Okora. Njidili njoma de ko teving on ndikero mwana tini ko bakora ankani okwangita. Yeah. Narada ke komanya sengencho kerengere kyao kyoborai bwa Bugirango nginkari ya chagete ogate ngoro irangorake nabono gyachire. Oise ko ba approach tinande sayota bigo nande nga koreira ngorake nande kora mbwate science meiga. Are you ready nande go shelf? By the way, my case currently is very complicated. Ikiabo ko mangana ya Bugirango. Because umujume tubwate bono siribana ususuru.
orosi chipara bugirange two parts ere burabu na church orosi chipara church eri president yaja gusi na mwaji paranga isatu eya mwentangani ekoru mochengo gende mpaka suguta iyende kuru etago egene nyamaya anira mpaka suguta ne palende atotebeti nande bonere etenda ne yegwete village yane ekoru sengenya ete nyasasa eyende kiawal egene nyakeo if those things are done ingigo ya okoro usura dakole and I'm very sure ikebona ondi ogirinde de ukolili ya maisondari kombi I'm very sure if oyo ndagende tam ya kabere Ruto no bosani bwa because na mwiti mbagwate bosani sana no soro nine neke no soro will be a minister so I'll go for the by election through UDA so na kingo the case kiane current ngere complicated because ibintu soro atusabeire wocha bogirango ngiyo yakora bagirango nyoro soro olentri binde bionse because ngendo ndagete talinya ninje tagetekero most people what they kuwa banne baya kupawa but njige ndo ndagete ngokora bagirange gazi atata mwana akubuli buchumbe 2010 nane kana bulti buchumbe gocha nane koranga muntu nane ngole courage asyo kubuliria abantu bagirange bino but osoro munale bona iga kubuliria abantu nane gutubuliria bino another thing kotolendera nyagitari nyangwete ya 10 million otolente ire na tolenderete teaching medical training college within Nyangweta forest which is 3 kilometers from my place so we bintu bya nambire complicated igo ndako bori kwanza obo matebu ago no mujumbo tibu adu matebu kongunere tibu ngogamba tuli na ndegera ngo matenga tokole gento getengo kora tuli leta mnabona na matete ngaleta nakimo kugende ke giestima from to my village he has done it so injena siasa tali takiri twara bobisa siasa tali bobisa yes so onyo kwandengere dingo jega ndenga siasa no bobisa ngantire kana nje ko monta kolegas siasa takiri ko mune kanisa ayo mwaka wikanisa mwako okora abantu nana bakorekene onde gukora abantu boko they will decide igobona sekerengeri kiago gyokorigia oborai inkyo tageta kore erindo oye otenenie kerengeri kiago sengi kiriga tarakorekana bado tarakana ngatotete kero geke by the way nda akorire currently binta akore mune president yaje tugusi na bobi na bonkwe boli ngiko jakora bagirango ebyo sora tarakora ane na gotenga 19 moriri nindigere dinga president Ruto ngoira na le second term osora abe minister mbomo jumbe Yatra so sorongoro gusi tunya ko batoko kwandrega sengencha manga berega ko ne kiwase oburai bwa siasa ayibuna yore serikali abarai mbari ko gusiba esokiri mwishima marago mwishima matiangi na barabun ko rigi bare kirogo abange babere bakubori wanga kurasiro yo mino aseri bagari yago as in a personal capacity abarai ba mero ko sinko ba oro ko mwishima matiangi mwishima maraga Mother is worried. Kere studio ngo anaweka mumbo is worried. But another thing, Nyerere atawetenga na ki siasa haina uhusiano na damu. Siasa kila mtu ana uwezo wake, ana akili yake ya kuamua ni nani atamunga. Ivono mtu madenjira mukubule maswali inu nga ngomondo ino kubuli yale. So egine gera mu support. Rangi bono ninda asemo ino ga Ruto. Rangi atali ko support ko sa Ruto nje mu support. Kiru mondana wate sababu. By the way nane gento kende kia na manga liswa inko limboliole. Na kerenge na tata yale wonte nga mondo ta kolengere don't igento kegende te gusi support mob psychology. Monde yo kolengere nga nkigita gero ko nga nyarebe maraga kiabere nera abantu bakolete kipatakete. Maraga abantu bamutagete kenyingi mede gwatala lieta lirinde because ko gwatala lieta eri poya na mangana koraki nyoro imo wadanga na roja ko ku mwatu esime kutandu agana mukutano ikoro ngate 60 president so na bwate right yoko boli na njini mbwate right yoko support Ruto nimbwate sababu chiana tigango te yendo kende nje na jagete ga singa ya Moi umuntu ngete bodio Moi na biwote engaki ya Kibaki Kibruto Arab Kiru akangega as National Serious Board
nande akangire nande akandete ministry ya agriculture engaki ya the same time ekero urwaja umoyo no muntu ngete gasi in the first term no paranya to be his advisor ekere gasi ya after 3 years ingatakolie gasi through imoda ngoja ko 60th president. We were classmates in high school, we were classmates at university. He never gave me a job. Wono ngingo mo support ya ngete mero paka na abere isiko emiaka 6 bwati mero paka Ruto chiro ngeire mero era ta ngete mero munjengi ko mo support lokore gasiomba wase atari gasiomba but you see ebolinga naki ukuni ete ngaki yembura tonkonyeti kana ari gotweru aingi utakete konya ari gotweru bone umushimwa eyenga yekobeka bono umugusi oyogendete kuburia bomo sengenjo onyabara ibakungusa chinsembo ibere kero mundu nabwata mundu ago support. You know, let me tell you, even in America, even all over the world, ingowenga ya moi kamutongo support barenge moi matiba baterine chikura yeah kanyingo support barenge moi kibaki bakuboli chikura so tiakiro monta na andi bona ngote yendo kende njindi siasa ninkunyerigere linde sana siasa tali gukwana tumuna mukwana slogan ninga nyarebe naje ile chikura oyoko tana ile chikura nabwate strategy nabwate resources tete gote biga. There are 46 polling stations in Kenya. Yeah? 46,000 polling stations. If you work on a change and deliver for 5 days plus logistics, you need 50,000 for every polling station. So times 46 polling stations, that's over 50 billion. Mo yuma wanda na mugusina wa yani go kwana busana siasa te nejibesa. Nga uru na jamu ejibesa. Like uru ara mu ejibesa. Mo ndaga ne bangi go rusiri mo ndojibesa mu ejibesa. Njitiri ko genda timu ekoluse. I know that Ruto is winning. Team ko genda ngirinde garo mwa lusiri monde tase Ruto. Ngenda so limuda ko yumunya gotwara ekara lusiri anyore usana bajumbe ikomi aje ko negotiate. Ta ko nyanda se Ruto. Mheshimiwa abarayibu na inu mwabere moko ba approached mwakonyo uri utagite go ascend to power buna gwakonyo to Mheshimiwa Ruto. But why is it then kero ibintu bya chire buya yato kananga mugusi ebiroga kwego ago feeling they don't match the effort abegete abarayibu ko ate baturi ko bakwana marieta babere batatu baneiga babere bakwegwe miremo batebanga tiriko match with the efforts they did put ngige kogera at the end of the day mugusi kera konyire tari gocho inyorubu ya asekero goge ngia tanyo ire bagusima ngaba bwate miremo amane CEOs to bwate ando bwate PS isaboke ndo bwate minister ogamba ndo bwate basio in different places ndo bwate vice chancellor like ngisatu. Are we the only tribe in Kenya? We are 46 over 48 tribes. One and two special than other tribes. Mugusi ogyotara iri miremo ubu ambasa nemireme meko monta okana which effort whether ngana kinga tokabeke effort kwa iru ambassador okana njemereme yenga iri river commission ngonya rabantu bamandana ichisiwe ichoko sibi emiremo nemiremo nebane yokore mecho nyereme okobekera abana babuke mamo emireme yane mekere miremo teli mekene ebe yebundi nkubeko bukimemese ngwakanirwa abana ba fees ngwakanirwa insurance yao mireme ndonse nemiremo iyo kubwadinga na kyonyerengerete but birenga maybe bargaining power what in terms of numbers in terms of abarayibabo gukwana niryo yerimo. Is that the case? Yes, as we see, the water car and liver jumba bwati voice inganya chakera abajumba balenga mo bagona baboli and the ones ngono jumna bagera baboli bintu byabo, and that's what I've been saying anaki ibinte binge and again the kora kwana sana anmonya bere nyachana ngo mujumbe kurunyali bali charge currently the kind of abajumbe the bwa mna kurunyali bali kurwa Sunday by the abajumbe kero monta akweli osora akweli bintu byabugirango chave dubiri bintu byabugetutu munondo bwiri bintu byaye onyembali libo elimo bagene yaka bakwana se president bana batatu tutagete twegwananire nyarebe sagero abo mu ambassador na bakonya lakini currently ndo bwati bantu kabirabo bona unayo murayi muntu natake kubori apart from personal interest ngike bwende ko korekana so that inubuna barayi mo chamo in as much as kiro muntu nabwate obosibori bwa ya kidemokrasia
ngikibwente ko koru so that mwa kwana ni rio gerimo na bora tware opinion ya no rio onde, but at the end of the day interest yumo gusieche. You know the biggest problem ni linga mono moda nga bantu ba chamo tiga bantu ba chamo but bantu ba chamo ko te unga tobe nga obe party ya nyale bengulia ro president tigu monda abe chama kia tigu monda abe ya kemba kwa ni rio gerimo muna bagusi on national interest tiga bantu ba kwa namo on key interest tiga bantu ba kwa namo but supporting a president tiga kero monda support monda ko te atagete Mwancho morigaria tugarate gusanga nere mwishimiwa Josephat Sagero oyo gandate kwera amange naboigo nabotwigurire chisimi cheito igase studio 0788 6 maragatano mweri obeke isato nabogotoma iri ujumbe nabokubori ribori nabokurekerengererio asari mwishimiwa agandate gukwana aiga ase studio naboigo keroto gandate kwarigania chinkwana chabari bagandate gusanga into ase ensemo ye emitandao mwishimiwa tigato kwandira iga ase abange babiri bakuboria nga ndara kuboria ndo chinari iga onyare kopaka gwa kesi mitore gunga kiago teba. Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV bwere karibu sana ngoto gosanga nere sanga no morogoro ku Dennis Nyagaga koru Nairobi. Dennis karibu sana Jeno monjali kina atega ero mwako ibuna kwanira tarango kipia ni kwani rubesana kerao kwana igoro ya matiangi tari wabero lieteria riborio ria badiko gogetindiriria ria sare agote abadekisi badala agote matiangi kini ukwani ira mangana yuko bamo kine gentekia kini rende wikamanye mugudigo ni kamatiangi togere no nero monye no tenkoro ya ime matiangi tunegi ona ukwana juwara sikato Bia mono yuru rekerengero kia kuru asensemo ya bonchari agoteba ngase obo mabumo gusi mbuya kwanya rekoba gokwera mushimana kubodi bodika asensemo yoko basira abasaye ande mono kuru asensemo ya South Mugirango wataba gwasirire bakairo kuru onyora ribaga ryogo so ase chobisi au boniga ase ribaga ryago buna omo commissioner ase boniga kwa konyire mwananchi onde bwensi na barabo masaye gusoma menyikuru asemo ibunge Mugirango Very batatu. You jira send. I think our sister one at that one have to be particular. Tin teba ngano garu Mugirango. Lakini umugusi in general, lakini related na nje. Uyo wate degree in the environment na mkonya kana pretend. Mundu we family yan. So that nanje kinanya wete nganya rumwana one rumwana we kasi ni ane. Na wate degree environment injetini nkubulinda singu kanansa na kitokora but particularly in Nairobi Rivers we are not a full commission by act of parliament so we don't employ abakolira asitokonya ku ministry paka abagende toka ku ministry we are not a full fledged commission so we are not allowed to eye or fire so but nande ndukira abantu bakubulinga abantu bakora roche bago agacheroje na bagusiroje abako agacheroje bakuri kune e company y'abachahidi y'abagenisi bari bakurusiye cyaburoje mbari bamenyeta abamenyi bari bamenyeta ari roje within the zone umuasisa njime yaro kulika turungao ndunduri waraki kulika so ndakiri nyoro mwana mugusio meta ari roje ante binga no meta roje ari matare no meta tandora roje no mete ni Nairobi River Dam ngira bangu na muri mu kibu motenga umwana no amete egasi negasi riba work on 500 per day and they only work for 2 weeks no rusi umuntu gusi wasinanite ko to allowed by the way yeah one Bimana se okobeke nkwane yo ya hello yo badanga tura marieta tingwa tura lieta because iri tingu ikoriatora kwanya abantu bako ngenda atebanga nkobori yale ngingwa tura marieta. Hello Ensoko TV. Waire ngotoko sanganere karibu sana. Ngotoko sanganere. Abako keirio girie TV mwanchu murigere kero gosangana intwiga ase studio na ritoko nyarako batoko koiguya Romogenita ase studio anyore ribaga ryo osanga naye ase studio gigaiga. Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV.
Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV ngoto sanganere. Aro Nsoko TV Waire karibu sana. Alo nonyi kwete. Ndoko iwete karibu sana na wote manyani ngo. Eric Maobengo akoruba Githunguri Kiambu County. Karibu sana Eric. Ono nje na rago tebaiga. Bali bara se serikali. Yabagendere koragira se serikali. Lakini basike matiangi usi muna ndo mwananchi wa kawaida. Tosigete matiangi na onde no tolime ya maega ya matiangi kabisa. Mbemano yurure kerengeri. Kongo umuntu nabagosikwa. Ugosikwa no tofauti ntomusigete lakini kero umuntu narasa koraki abo support. Na ndo koragera. Bade ndi yokoragera. Nana we understand. Etero kero umuntu ngori kwale mirimo. Warikira wasarikire Githunguri. So kobera serikali ndoke bantu mbagusimba takiri kobera serikali. Go tutakiri nga ntuto ka serikali turagera. Koragera bo bimboro. Koragera. Ikona etero mosaro goli kwa ragera. Na tabeke ngwana ya. Hello Nsoko TV bo ere karibu sana. Jose umuntu dandora. Wali wali anendiringa ngiri. Asi unago jikubuli obo chumbe. Next year ni kesi anataka no bora yago wali wenze. Na hata yaba kusito mu bwate siko sega. Alika gubori nga kerengeri kirachana uchikori yo bora wenze. Bale barambo atesi muntu nyore mino tu wanjira bantu bondo bonse. Ninjira bonko boli mo urambo atesi ambo atesi. Nande yendeke nene. Ndede bukwana. Anengo na ategera United Opposition. United Opposition ni igento ba ukwana Ruto masiko. Mbaratu agenda ngiba ukwana. Igento kende manyete abinedio, abinedisi, abin intelligence. Igento de kote yiba gusiria ronta bwati obwoba. Omuntu United Opposition de kubeka Kalonzo. Na ande rero litukolia rero from reliable information kachagungote nali chikura. So ibintu biraho abantu bakachagwa bari kero umuntu atabwati umuntu yago support. So yende datanga ngo support y'umuntu. Ni rasima. Ikina kyayengira rero mweshimwa wose. Ikina nko yarakere. Yes. Kwanza rero tagedo president muno. Igendo dodo bamaye abantu ngitinda kana ti umuntu aburi chikura. Lakini we gato gokonda asimize mbwati umuntu ngangolongana yani ni rasima umuntu support umuntu. Nubwate ngora yawo na nubwate ngendo support umuntu. Ubona abantu batakorengere igoto takorengere ndengere mukorengere asinge njoro mumumindo. Whatever mweshimwa Kalonzo. Tiango tewiga antegerere and I want you to listen. Igenteke bepi igento kiagerete and I thought about it. Igento kiagerete utumisi egasambu. It's mob psychology. Bana bali bonsi kianda mbaye karanse no yomo olenge leader akabatenga tokolega. Umwana bali karabono bali kotini bakwe bulinge najita kwa kubwatira mwana nyalewe. Onyenta mo bwati. You know the biggest problem of yamangana yense kende yonse is mob psychology. Katwa nge university abantu twa utara kianda tuzigarite babere because abantu bayagutara abanywa amaru bayaga bakungu bakakuwa maruira yamana. You cannot bagusimba abati abantu ngarasima tubwati uyu bagote. Why should people give abantu ri bagana bakuru montale ngana kiata tokwa? Should this be a mob psychology ngato support muzi? I want to, I want this na ntu no tole. So unda simisenso. To ngidibwa tibirenge nkolengere. Whatever out. Yani asenge njondi go kirinto nyabo support onjonga. Mubwa atinga ngumo support yo. Ki twaetwa katwa abantu libaga. Kiro umuntu achoro bakoraki akubwati. So te banga tukorazimizwa. Yani enjira kotegera bakushuku kumingana ki ona gyola twara abana nyomba kerege ndoko batenga ngendo ko kwatinyora abana bamatuka no batenga kerege ndabo kerege. Mheshimiwa, whatever out of reliable sources echago Mheshimiwa Kalonzo ngotene naro Mheshimiwa Gachagua na bara ne bako ititi bonsi ngo support bale bose no Mheshimiwa Matiang'i nera na bara tene jita tutu kwa twara bagwatura maita kuzi. I want to say okay abara ibo ensemo yo kwa mere serikali kiro montara achiko tena kivyake bose bonsi ngwamu abaro yebago sira kero mondada to president mada karua ago te banga it say to president or nothing not even over vice Karonzo mana go te banga this is my last time Karonzo ni miake enga
76. This is my last time we continent. Kachaguma na koranga Karunzo na abe peta person yara control kobua aba mogukwan. And let me tell you that. Engaki abantu barenga seraira. Babo paranya, babo isabo kina bale serikali bona. Na inchi tigambera seruto. Onye moko ire serikali muna mogote abagusi. Ruto nera konyora bajumbe bae. Oja ko negotiate no yuino. Na inchi ntuke no onde angemeremo muna mo paranya etwe, muna wanda etwe, muna mo isabo ka etwe. So abagusi mbarenge aseraira na wande matiange kara ojimo ko na monyo kwa na matiange. Ekara arenga aseraira go support raira na uru ngomo kaneti. Njingi mutange nali bagana njinza support yongolete kinde. Diri Ruto atenene. Abantu mbagenda sare. Otaru nobo naboigo ogwanchira no kwebirengero by'abantu tibaga kiro umuntu akora ibintu bya munakoreke agokora tote by'abantu nga goika tolengero. You know, I'm telling you the thing of utumisi is mob psychology. Lakini kiro umuntu tigete. By the way, my father used to tell me this. Ekerore kebara ozuwesi y'umubere erengere lingi kwakora litukulia rero usegendo nyare bagote gusenge gokonya tiga kubwati abantu kiro umuntu munakoreke bunakorengere gusomunagote liberera bune rya gisasa rya beri ko neki wasengencho abange babiri bakwameria ekerengere ky'umwana inchi onde nebana semega ya matanga emere iki kanisa tuabere ebunge yago ya South Mugirango bwango gantwara mheshimiwa Dennis uyu bakoroka Sonko abameri bae bako twaro ko. Even me, I walk with the fear. Ngadini go support you bagoteba nini onyenda buga ati ngende commission nje mbwata abantu bakondenda na bamusi kwana kwana nyabusi. But tiga abantu baba allowed kiro monta support you monta akoraki ago support. Nto beko bobisa. Siasa sio wadui. Nyerere alisema. Siasa kila mtu akuje na hoja yake. Mama ndio yangote. Onye ya UDA Kenya Kwanza ya tebe nga toko somia bana kuru form 1 paka form 4 bosa. Epati eriende osenjubiri etebe nga naki otoko somia bana bosa mpaka university. So ete tuenzi to the same slogan, same idea. But the problem ni lira benga naki ekara kota nga somia bana mpaka university no what resources. So kero monde ete ne manifesto. Kero monde gabe ke manifesto yae. Tigaba kusiba beke manifesto ya no iba go support then to beke manifesto ya ito torolenga nga kaito gara kito. So it cannot be nga 20p nga intu paka montandi kiri enkora yane nga gonda se go nga ni go support it. No na gora no kini ke sago kere abantu bagwate birenge bibweke ina. Hello Nsoko TV. Nsoko TV. Waire karibu sana ngoto ko sanganere. Mungu sangana umale jo. Kwa umachoke bora. Ayo itu ada mire como tagarra sana. Lakini akora lebirengera li gabo atari saire gasi. Ona era tigale ndegasi yae. Era kini atiga no morayo itu kabisa. Rure kerengeri kiaye igago. Nche na gukiriwa. Ande yende gukira madene kebe. Pari tora seruto abake oyo omo wenjende courageous kote abati ninda seruto ani mbwati chisawo choko baruto. Ane bantu wikabakiri omuntu. Yani ungiringa tinkwane kibireka bya no bikorete kibire. No. To ukiribana goko bakiri. Kero umwana mwe birengere bya yakora. Kero umwana nyatata okora medicine tigakora. Onyo umwana tata kora ro tigakora. Onyo umwana tata ko umwana tigakora. I know one of my brother's kid got a isata que tenga kangana kora unyagitari gosea be lawyer. Umwana the I've always wanted to be an economist. Ana ba somo mun economist, he has a very good job within UK. So tiagote ya bantu nga nemire mo ya nenkolenda. Ana kwa bere asiri swali mo bintu biyo twako amba kubwe binte bibya byo mu president. Na inchi bakuru chimbwana ago. Ya bana inchi. No, tigato tuwale birengere bisubogete. Jitimbu ati bo beno iba ukwana. Nere tigaburie, na inchi tigambera asengoreteki asende. Narora takikuboria asengencho abarayibu na inu. Norocha at the end of the day na ababwatani baino bagocha batora differences abange babere bagwesokia bare bagotabanga abana inchi timoro na sengencho after this intubuna bara ingocha toritwa noje jireba gusia bagukwana bonse bagukwana nenda mwamu
aba Tanzania bagoteba let's talk issues. Leta siasa yako, leta hoja mezani, ene hoja tubwate mezani. Tuongee na hoja. Tubeke chi facts. Tubeka mangana mnakolete kunale. Talingana ki ngao yota tutageti kwa katumorwani. Ngyokurwanira umuntu. Na kiagera nakubori inuna baraike. So what we want tiga abantu nyora bari barabarai. Nora wa kwana maite bagotoba wakaji message na barai. Tiga bate ya abantu kero umuntu tiga support umuntu. Tiga kero umuntu awandi nyanya kia. Ino kero mo kuomerana buna bari asenge nchubuna ngwa mention ya sinari mbone ngomonye wa matanga ngore ngibo ko mwenia. Aboyo kabero mo solista. Kato kumena ndiko kwana. Ndirikumena na West gana ba Patrick Yosero. Tumena na abantu bali pati ndirikukwana badega sayero na sekretari ko tukumana. Bona nakira takamo gusino. Umaje by the way abantu abansina bakurwana. Narenge birero ntwarenge birero byo geto. Ntwakwana ndino numra yoyo. Ko tumane toro. Nakiga kagara bona umugusino. Bona magusi bali barabara muna bali TV bali ngana bubago support umuntu. By the way abantu abagoitana insaboza. Bagoitana pipi ngira butokumana no mujumbe ora ase gurubu yabo twakwana. Lakini abarinzi no boitana pi. Twanywe jaye twasambe nyama ne nyama twana patu kyosero le na patu kyosero no wale one time. Otuomana. Nduomaneti. Supporters bana no bale nduomaneti. Lakini ngero umuntu nganyarebe nyatali na intwe morwani ese hinera kolendo mulembe. Wancho morigaria ne kerengerio kyo mheshimiwa kero togendete kuboya bosechi ujumbe chia veire tayari kumanya ibirengererio bya abana inchi. Naregega ogatebanga Hello Clinton amaigase omoske sagero agatebanga nanchirandire na manganaye wanchirandire na manganaye nabwate obosibore bwaye wancha umurai ujumbe yo ya siregete nyerigererie agatebanga wanchirandire na mangana aye ase ogosira umurai ori atagete kero monto anyore obosibore agatebanga emarobaba engiya nkomanyigwanga egati ya abana egati abana nchimbaro bagante kure berengeri byagor ku Cleophas agotabanga bwerre Clinton no mogeni ase studio eren Cleophas akurwa estate ya Thika omogeni agotabanga tara mogo kipila kini motebie onde bwensi ore against Matiangi nkago chi 2027 na botokore teigo. Boyo. By the way, Nande, you know that's a very common statement. Onde te you're against him. Kero montara asale. Bali bara asale mbale ba. Bono you're against him mo ruto ngitwa matebiri. Ntunde to como era. Just to call it gasto. So got the onde bwensi. It doesn't the delicious moment. Siasa no kwela. Siasa no kubor no ni kunegotiate ni to negotiate no we karanza isemo semani na tikato kwantrega sengencho in the world of politics everything is possible. Onye onde bwensio kumosira Matiangi una Cleophas agote bonye Matiangi targo chikoba se ballot ngakiego chi koba kone kyanga onye targo chikoba presidential flag bearer ngoka ngata ko onye targo chikoba Enjini maite kiba wange tenjindi group engina azereri swali itaririana ngenda kubulinga na kyo nyerudo tari cyo kwa ni manye kindako ngidimbu ati ayara se group ye ino yabo yo ko boli kuru na byo ko boli kigusi ngi abantu bade ukwana marage tari president you know you Clement Basanjo obado awatabana watching gango boli ngi abantu bakwanira uyu imona ukwana bweka bantu bali ko boli gore ya maraga madena ngiri musigete na kore ibintu ni bindege so ere ngoro tingo kwana manganga usengo jako be paro usita ko jikoba Clement Basanjo abatabanga kurwase county ya Nairobi na abuaterete ari agendrete gorengi na chicharenge chi ujumbe onye tina nyara koba hingo soma eyende abon kumanywa onye gekopa tayari asibali bagendrete koto machi ujumbe na kuboria amaborio ayagote banga please Sagero come home Matiangi tosha
Honorable Barongo Charles kurubu mwagamo agotebanga welcome home. I support in future and I support them. Nje no onda send. Yeah. Igo kwegura kono Honorable Barongo. Siasa is nationalistic. Yeah. Siasa teriko ba binyoro, teriko ba bokabira. Yeah. Mimono timati ntobate chujumbe chitikarete ase studio ya kapira kumanya ari agenda tankumanya kwa nkobe kuchire ase embe okorende umushima atiganda kuboririga ntarasoma ujumbe gakore kwa akuru kwa Naftali Kipagendi kurwa rioma agoteba omageni oyo mbuyare oyo iroko boko mbiamono Naftali Kipagendi agoteba nga omageni oyo nale nganga ngana more soda omushima tigapano nkoboririga kerotoko chikoria go chikokorera ase siasa chioro ngorwa gusi siasa chioro ngorwa gusi kero chigenda te kweroberia unayo murai nayo rigeti go so ase oborai obubwatani bwabajumbe ne serikali ya county ya Kisumu jumbo kwa chinga kichama gantu arochenga obwamate bwa ene serikali ya county mbwa bete buya kurinde gaikirande katika berebo kabubuya ngorengimiro birone genda te kwene kiwa ayekora nyori bakali okoba mujumbe nakiora abeko obwamate bwa go bobe obuya ne serikali ya county rinda bamenyi ba South Mugirango ba konyeke. By the way ende kanene no gutwara obwamate ne serikali ya county na gutwara otwara obwamate obuya ne serikali enene so ikina gimbo mujumbe kina kinako igendongera nabo nataga gukwana ekarona arenge kwa basoma news igendongera ari abantu bareko gosi mugambi Charles Nyachae sichingwana chae chogosira Kengo Nyambana but Charles has been my friend for 40 years na mother Charles karonde form 5 Kisi school karba kitenyangi Kisi college ya Moswati mwabo we were together na mumuru mwabo makoguru konde amanya chae even pako imogo tebo imogo kwana we were in the same class at Kisi school so nara abantu bakomogo singa kwana tamangana yo Kengo Nyambane na ande nenje na nyakwande because I have also known Kengo Nyambane for over 10 years ekara ajite ata ite ko was senator and I was one of his campaign managers from South Mugirango no mwomura obwate liri andaliaba diabantu na Charles tale como support I've known Charles Charles is very deep Charles no arasa matase uyimogo kwana na inche no musani na inche onda seruto nduvuga dibo bisanere Charles no muntu okorera ingana for him oja kwendo si umumuro yo Kengo Joel Nyambane negenta alengereire Charles ekero by election ya bede between mugambi uri ngoro na Tong Charles supported Tong ekero yaika tuli na Charles as UDA aka support oyo nde mujumbo yororo onyali bali charge tinya utwara marieta tamu supported kubwati njiranga negesa kukia iga mu support ngakora abanyali bali amagendo katokwa na Charles akombole kana nyatongo mujumbo dere kora magendo na arigirira abantu bonsi pi bakubuli chikura nyali bali masanya chaje na ngumwana yokengo na bwatirira ndi abantu na nakora abantu gazi so bantu mbaja ku blame Charles nga Charles okorere bobe even Charles has a right to support yokengo Nyambane na kiga mona kwandanga njine support inde ruto Charles tale ko koragenda tarakora research abaka bari bakwana bari gotabanga abanyari bari bachache barosire ko choro timbe thinki ba minute bari gotanga nechinga kina baro bayo gobo sibori baye choro has it been so ase ko chori bo erenge ba choro ekraki debire raga kwana ngano kengo ago support by the way that spread very well and no bakanya abantu na Nairobi abako tebanga moyo ne kora soma ne kina kero gya bali ogora so egendo Charles yakora by the way he has a right muranje manyete nganaki ni manyete kura ye president rudokwa no monde kure ne manyete ne ya yubo gavana ngonkwa ndede kukwanaga chikure jibere ni koleteki ni manyete yubo jumbe idangi yakere gosenga kero suru yubo MC dindate bangwakera eyobo senator dindate bangudina manyanga ngwakera eyobo ndrep dina manyanga ngwakera chasi ero tebire ekura yaye yubo jumbe gawakera Joel Okengo Nyambane ekura yaye yubo president akero imogoteba
Ndrateba neroteba tema. Neroteba tero monyene. Nerna tete nganje kura yane gera sumu muruyo muguzi okobori jiku ku president. Ekuri jikura mbwateni ejimanye tengibere ya ukengo nyamba no bojumbe no lionde oyu mogo tumokwa. Na injira bomanye tengana gie kura yane. Ruto ngwagero bu president no mogabana na jolire. Eto kondo siora. Lakini ndeti kotaba ningu. Because tinde ndikolenda bobisa. Lakini yubu president yero na onjole tenga njena serutonde na bete miaka oyimogo tanje tangeti mirimo umuntu ongeire mirimo nanje kurugwe commission umate ninkule yero iga iyoro jina be kurunga commission abaga segero ninkunde 91 it will be na ase para gavana tenga Ruto na majority of commission abel yogo tebanga I support Sagero. I got 100%. Yes, Ruto 2 term. We need more there. So I am Joshua Ochanda. I got Mheshimiwa, you are talking facts. I support you strongly. Watching from Nairobi. I got nabwente akori atebenga nabwate enkwana na yegago. Yakoro kwanga Igo Safa kurwa Ruiru. I got kondani. Agotebanga emiremo nere konyo murai tarasma tubwati umuntu asengencho inga noyo inka by the way angotenga ndomkole rege ndekina talibiti nango kwana at the moment within the police force ntubwati umuntu urawe promoted the commissioner imingao province administration ntubwati umuntu urawe promoted the commissioner police regional commissioner wose account commissioner bari barengo oyo manaira nitugu Nairobi oyo makalentwari because oyimogo kwana ekera arenge interior ta promote tibantu bas police ta promote the county commissioner ababekere bugete abantu bonse biwodina renga na korete gasinere ebale kutiria abantu bwangu baikasi kite bakaleke banyore gas at the moment ntubwati monda asami I remember there was one friend we were together with the same person Olenge brigadier san aga kano asami tukagenda nero obisi yakwa kachisaruti ne he never promoted him and in the army ekero waikire rebo geto utari ko promoted you retire so Ruto gasia yako and by the way anko regendo kya Ruto abantu muna nako nangi kwanza ona iso jenje kura yananga nanyali bari njuwagero kengo because okengo nere kara bera communication authority na konya abantu na konya abantu gusiengema Ruto enjera kuboka mambyu okolera abantu gasi ntwana gutwara president ku independence akolega gasi nakora de wajiri yaling president anakora wajiri from independence bake baba the state lodge by the way yes but Igo Safara nero yogotebanga kurwa Ruiru nwari magotebanga emirimo nere koni umurai tarasima tubwati umuntu asengencho noyo inka abotebanga ati turamanya amaya hayara akore ayo atakorete kerarenga serikali imihire jimu ya eta nyuma yo mukonyi bumurai bwensenga kiyo kurwa majukumu manene ime yoborai obu waragotebanga taramanya ngaki oyino muntu kwane mangana mai Gatuske gusyo tokorere yiga yo mwere ga gotebanga Felix Nyambane gotebanga siasa is nationalism. Yes. Kero muntu nabo atobosibore bwoko basa atagete. That is why we have opposition and supportive sides. Agotebanga so tindo chibobe bonda se omogani oyo aki arewelo. Felix Nyambane ine ujumbe ya mheshimiwa. Tubate nere twasomire gaiga. Agotebanga hamangana mbuyare agotebanga nationalism, that is the nature of politics nakira umuntu nabwate by the way bagaga bari banyari bari ku ijari spy karanse nere because ni madi jari se umuntu banjiro karanse nabagaga abaerese na siki abu support okengu Joel Nyambane injirandi yango kolere yango tebiga mama is 91 ekura ya sanye bwatete nkisi school kisi primary ekero mongena arwade tarenge gaiga na Coptic Nyambana ajitaka mwaka ni rebie andenga Yusufat am Josephat andenga Yusufat wana umwana olia ongaka ne debire wa support nenjira yangu wakere kura Nyambane ya abantu umwana Nyambana abantu bakura bamenya nyagitari obarusio I know very many instances abantu ba mebere yabere nyagitari yabere mocha kama tukamanga kurusi
nje wone singe njo no murayo usauti mugirango na banda bete nje kura lakini mamere na change umeshima Okengo nara se serikali ya yoruro orure by the way kina ndina bono Okengo tali musani one Okengo tali musani tindi o Charles nya tali musani one ndiruko kwa na twe karanza mbali asende Okengo na kina bongo Okengo tata ko ruta ko etemeremo na na kingwe nga mo Charles mwasifuki na Charles usia asande tinda ndima dipati mbali na intwe ya ikone meroberio nechikwene kwase nseme yo asengencho so bono ndulukuma no Okengo twe karanza na Charles twe karanza otukuma ase ukoria goche gokorera mwishimo asengencho yebiro obutuko bwarero nare uratake kumanya ribori ryo mwere rikubwatekana na accountability andake korachi konyora ribaga yoko bo mujumbe bosubura ibori bororo ekaganja gya CDF kiaberege koranto mochando sana sabara y'abajumbe nyasaye seko ko ribaga obe mujumbo South Mugirango ekaganje gya CDF na kiurachi kwene kyan komo konya kero Mugirango bade onda banda abantu liba kire ward banjolere member go chase committee CDF telinje na chole bantu abaji membeji na ba chole chairman yira ni CDF abantu abajumba abange bakachora chi chairman na abantu bari bakunda barabuchi besa nchonda abantu ablibaga kuri wodi bachora umuntu go cha CDF bachole chairman na ndega to kora magendero gusito to beka jibesa nabona ndabe ke mukutane hall tu karanse committee ke karanse mutu ali achebe ngieta gete abana yira barante ne school tutagete ne para tutagete ne police station ne police tutagete gosene estimate tutagete and I will also follow amachikari abekira about CDF how money should be spent money for administration money for soccer for sports money for hospitals I'll do that yes nakina abademu na by the way they amate nandika kitungi tabosa tungita kinto umuntu mwana ke brojo nyambane n'umuntu wati kibese cyae tereju kubuli bochube na kibese akuli he has very good businesses erege ndata gete akolere abanyari bari gasi oyororo at the moment umuntu nyari bari naro bwate bendera umuntu naro serikali ya serikali because babo adi mujumbo ko barwanira pake polytechnic egusi institute oyororo galendo umuntu up from outside nyari bari nande gendo kende ekera abantu bakochora abantu choro munyari bari teko chora nyoru umuntu olente twe gusutali umunyari bari in America you cannot be a member of a state if you are not born in that state. Talk about president in America, you have to be America. The highest you can hold is to the vice president. So abanyari bari abachora ababiyale banyari bari abagirango bachora abanyabiyale banyari bari. Yes. I don't want to name names. Even other canons bajira bono because nyari bari ne kuna na nyoro musomani na tetu de nyari bari masaba because nyari bari bono yabe de nyari bari tu amanyito. Richi kondiko banjira ba. Richi kongo banjira but why should you allow it? Eto kolendo mundo bwa deriri yanda lieni. Ebirenda nango dine kabira abanyene. Eke gusingo guya. Omwana ole gerenda na yale gutumwote ko isa kuro tobunga ngalo te bia abanyakurume baje. By the time mwako irana oyo bire no mwako nero kulimeke kama. Onye muntu onye mugago itabwate mwana no mwabwate mwana mumurubye kolenge kerentane mumuru mwana ole kulimeke kama. So wekadubwate manganayo. Ase yo gukorera nareke konta timu kwana rieta. Agote banga gukorera omwerio. Naki accurate emirimo y'umuraibense 1 out of 10. It's 9%. And 9 out umugambi. Njase nkuru South Mugirango. Para yarami nyalengo. Bono lende jipara jirami yangesaba. Si buone kuru sengenya ya sasa no village yani. Irami neje choro. Umumbro tata nkorarari eto kayare bona ede South Africa ko tuligiri ebintu bie gas. Bono liyo lengo tigango boli. Oyo onde Kenya ta lengo e dance yale ko tengerwa abantu na nyanya kinyo. Moi
bintu byari kuri Kibaki no murwiro olenge oyonde olenge oro negasiya no gutenda kyane kwangena kyare to mumro mine mirimo pona litu wanyore president for the first time okokolega askenyenge okolega jiwachiri okolega South Mogirango okolega Marakwet okolega Tana River. By the way, I want to tell you today, and it will be historical. I'm heading to 60. Ntokonyora mondo bweruete okoboka muno mwako mumro yakoboka. Ngore ngioyo omanyirago yatebanga 9 out of 10 yonateba nto mukwana rieta kore ngore ki oisanekire kore ndase ogokorera irina nkweri bagana yoro nkwana yawe mwerio abasaye babodri abara ya mwabera supera yase kegetambe ngimotago timukira abasaye banyore ribaga iyo korenta monjeri ya supera siasa turiko yagubasayego gukuri onye goro musaye boka boris kura boka tebe birengere byao timo baba saye mo danga intutu amwire nyarebe kabo musaye obwate birengere byao to korende rukero go nyomba and by the way ngode point yende aba gusinda to bate ine anda ko kolera eka tu wa koli chikura 2020 na Ruto to kombatega no bwate chikura gusi igare goto tete agondenga nimbwate chikura ngakiri reason kiragera tinyora chikura korugusi so that we work chisabagwe chigera tinyora chikura gusi lakini bona aba inumore modanga intutu waitabire nyarebe na bwate chikura Tana River kanga moko bolinga na ngitina kitoko mo support anyole chikura in 2002 ndata ko kate wamalo kijana na kero montale gukwana aba iko bakamatebinga na kibeka chiwese chikura abantu abakenya bawitabire lakini chikura ni siasa ne chibese beka chibese ga ndigeri takuliria mangana ndigeri Clinton karo ngwana mundo takondigeri bakate wamalo kijana no bwati chibese ora akole chikura wamarwa agatabuka aba iko baka lansenere bakabeka 120 million within 10 minutes. So aba gusia baba tenga mba bwato mundu beka chibese tikichibese momwe akora chikura mwe muri chibese aje akana agent tiago tenga na bwati chikura bosaigo litu ale gukina kale tu amedenge nsasa ere tembogere kuze bosigisi ngensinge mayatebe ekalo unyamira na gusia tebe nensinge mayatebe kibese chicho gwakana agent na chiarete omochanda se nyore na kiraira ruseti chikura agent njia kole deki njia kanetu sasa kangana moko raira ruseti chikura asenye kibese na andi lidia tiganko boli nkolere gawo lidia eto uru na serikali yarenge akaruji bese agent abantu bagachiri pono iga kibese aruti ni serikali pono ga uru aragene mamangino ule moyo age mamangino na gusaini kijeke jabo Jones anjere ngageno ruseli unyamondo kibese achikokora chikura onye mba etera kibese agent serikali njia tumiketebia ejia uru na chiko kuru mondaso bangaje ko rusi 10 billion na mondako na chikura Roma psychology kibese by the way line para ngetu nande ringa karo kwa nase moito moboli million because a million umuntu arakwa karo kumuitera umuntu anda kwa Jones rimo akwa inusu muntu ta kwa bese ga nisabe kibese bona ngangeja anyora ko sininko Mheshimiwa Joshua Sagero mbia mona se gusangana into kurende tiganko eri bagari kuri nkwana yawe mwira sengencho libori regega sembeo ntuka kuri kwanira sengencha bolinga bori Sagero amangana yo gwendo cia baraibande ne bwendrete inde omanyi tumubekire nkwana eri abaga kabari bakwane semenya liba chachi kurende ngwa kwandira subu agare nabukuri bagari agase kamera eri omukwandro mwanchupo ligere no mugusi omumanyi enkwana yago yo mweri no boigo ngaki siasa chibwente kogenda bosio kero ense norongora gusiro kweregana bosio chore bonne 20 gaja kerega abanyali bali ngaki ya James Yamweya umujumbe igalinga James Yamweya was a lawyer umanga gaje graduate from Makerere nyaja gaje graduate from Oxford mwana gaja a graduate doctor in veterinary abanyali bali nabo abwato burayi kanisa no yaja kete nyali bali abanyali bana bali ku unite abantu again this time tikabanyali bali baligeri abarayi babo igendo gende dote bya bagusi ka kianjira kiro umuntu support umuntu akora ki agusupport tetokole chikure kino mulembe oyimo okwana nera gubuli chikura nabara ile chikura usitoga ende second round atenene achagwa atenene Kalonzo atenene Mata Karua atenene Ruto atenene ndo win first round emana we kabana tsezo ngoshete na ne manyoro ngoyimo konya kwante bingana ki nere no wale asoyo
so nto twaro bobisa siasa tegeko bobisa siasa tegire yaba okugamba kiro umuntu akora mnakora by this conspiracy of 10,000 people against 50 million. In the process of that conspiracy, abantu kiro umuntu ba wakone binsi abantu mwabwene chikura egendo ndasa baba gusi tenyo koteba abantu nganyare bo utari asinyare bo bintu mutageti either you are with us or not with us. No, this tutuwara amani ikina kinda tewe mbuya mono anengina legote soko. By the way, I watch it orega ron karansite soko gasinengo yamokora. By the way, I think you would be, I don't know how you read, but you would, to me, if I was to read you, whatever you have done for the last 3 years, you are doing very well online. Thank you. Na basabiri na ndeti mbiyamana soko nchikaga na mbiyamono ana mogende na basabiri gasi na bengi umwaka popinyasi motenga mbiya chagete gasi ya because na abo mwadboget na taketa bagusiba manyekene studio yaye ngokonyera abantu kumanyekene na inu gasi ino mokora nyakole no moyo yomo nyakole no moyo na mukuru wa monyo mwajire CNN. Mimano Mheshimiwa Josephat Sagero mbiamono mwanchumo ligereria mbiamono ni timu ingima yato bwate sekura ase studio yakabere chinga kichigo toka nande tochiko sangana mogenito ase studio to kukandire maya ase sabari yago ya gesiasa no raibo kwene kyabunango konyolense no mogusi kwegenderia nayo mwanchumo ligereria kwatoma ujumbe wake simi ekerengere boseri borio togote bambia mono nande nyasaye ka wanja tonekie ayaiga asiri bagari abonsi bari bambwate sia kurose studio kabere kwene kyamarugini chibichango chara senchirengia abiga asiri bagari barongo ya Frida Kirubo togote bango twaro butukobya abigo gendra kwego kya nimero biria gendra ta sembeo yen Soko TV nyasaye ka wanja tomira na sembeo chenkoro kwa Clinton Ondigi. Eye Soko TV, oboroso bw'umugusi.